Manipur yauna awang nongpok state sing the paikhatliba national highway project singi matangda ngasi New Delhi da road transport and highways ki union minister Nitin Gadkari chief minister N Biren yauna numit nini chupna chathagadaba review meeting pangthokpa hokre. Ministry of Minority Affairs ki makhada sana khotnabaga mari leinaba infrastructure gi project achoba ama infalda paikhatlagani haina union minister for parliamentary affairs and minority affairs minister Kiran Rijijuna thazaba pikre. Amadi ngasi lebak ki mafam katai da pangthoknabagum Manipur da su police commemoration day thoram tongan ba district police station da pangthoktuna Thawai kat kraba police personnel singda ikai kumnaba utkre. Kurumjari. ISCOM News ki Manipuri pau meeting tabiri bukhai pumna makpo Olivia ta kelamam na taram nokchari. Hausik pau sandong pizari. National Highway and Infrastructure Development Corporation NHIDCL nai Manipur yauna awang nongpok state singda paikhatliba National Highway project singi matangda ngasi New Delhi da road transport and highways ki union minister Nitin Gadkari na mifam mapu oiduna numit nini chupna chathagadaba review meeting ama pangthokpa hokre. Ngasigi review meeting aduda road transport and highways ki union minister of state HD Malhotra, minister of state Ajay Tamta, Manipur ki chief minister N Biren Singh yauna works minister Govindas Konthauzam amadi mari leinaba official kayana sarugya ke. Mifam aduda maru oina Manipur khakta kilometer 35 ga subna nipan sangba highway semba yauna ministry asigi makhada hauzik paikhatliba national highway project kuntraga nipan gi matangda kupna khananai na ke. Masigaloina na maru oina Manipur da paikhatliba highway project sing asi atuba matamda loisinana bokhonaduna mafam amaga faudok fauzin yahanba amadi masina awang nongpok lamdam singi sel thumgi fibam fagat hanbada mateng pangba haiba wafam su khanaki mifam loiraba matungda chief minister N Biren Singh na mahaki X handle da thagalakiba post amada ngasigi mifam adu yamna mahi yanba mifam ama oiki hairi loinana lengaga sigi maikaidagi lamdam asigi lambi thongga mari leinaba paikhatkadaba anauba project kaya laukhatlagani Masigidamak mahakna Prime Minister Narendra Modi amadi Union Minister Nitin Gadkari anibu hainingai leitana thagat pasu phongdorakli. Ministry of Minority Affairs ki makhada sana khotnabaga mari leinaba infrastructure project achoba ama Imphal da paikhatlagani haina Union Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiran Rijijuna thazaba pirakre. Union Minister asina ngasi ayuk mahaki X handle da thagalakiba post amada Manipur ki chief minister N Biren Singh na mahaka ngarang unake unabaduda chief minister N Biren na Minority Affairs Ministry gi makhada chingi mafam kayada chaukhat thorang gi scheme kaya paikhatli haiba wafam thamlamki masigaloina na ngarang unaba aduda Imphal da choba sports infrastructure ama semgat pinaba taksilamki maramasina ministry asina thabak oina suksoi soidana pangthoklagani haina Union Minister Kiran Rijijuna Mahaki post atu tapalli. Panbaya imadudi ngarang chief minister N Biren amadi Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthauzam anina Union Minister Kiran Rijijuga unake unaba aduda Manipur ge talent leiraba sanaroi singi khallaga world class ki football stadium ama semgat pinanaba taksilamba leikrabani. Nakalamaromda minority ki kanglupta leiriba miyamgi maning thunghanaba Prime Minister Narendra Modi gi asanba mityeng adubo mangfaunahannaba Manipur government ki makhada leiriba Department of Minorities and Other Backward Classes MOBC na thabak kaya paikhatuna miyamgi punsi mahingda achowa ahongba ama purakpa ngamhalle haina Chief Minister Nongthongbam Biren hairi. Social media da thagalakiba warol amada department asigi makhada Sarvavna Mandap Kaya Sakre, District Tarahumdoida, Model Residential School Sing, Hangdokley, Karalapa Mafam Amada Chatok Sasin Taubada, Ngai Hakpota from Oibeaba, Mafam Sing Tamle, Leifam Safam Sing Semgatle Heidi. Masipum Namakasiki Damag Union Minister Kiran Rijijubu, Tagat Pafungdok Pagalunana, Union Minister Gi Mafam da World Class Sports Infrastructure Amasem Git Pinabasu Taxilam de Heidali.
मथौ पांथोकलिंगै मतमदा मथवाई कटख्रबा पुलिस पर्सनल सिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उटपगा लोइनना ngasi लेबाग असida पुलिस कमेमोरेशन डे गी थौरम पांथोखरै नमिदा सिगमरी लेनना मणिपुर गी चीफ मिनिस्टर ना हाई पुलिस पर्सनल सिंग असिना कथोकपा अमगा लोइनना पांथोकलिबा मथौ सिंग असिना लमदम असida इंग तप्पा अमदी ngak सेंदुना थमले मरम असिना लोबु ngak सेंदुना पुलिस पर्सनल सिंग असिगी मिशन बु माई पाखननबा होनमिनसी हाइना फोंदोरखलै थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना सुसिंदुना पुलिस कमेमोरेशन डे की पालन थौरम ngasi डिस्ट्रिक्ट असigi पुलिस हेडक्वार्टर दा पांथोखरै पालन थौरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट असigi एसपी राकेश बलवाल ना लुचिंगदुना मथौ तौरिङैदा लैखिद्रबा पुलिस पर्सनल कुनमरी की मफमदा लैकत्तुना इकाई खुमनबा उटके थौरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट असigi एसपी ना लैखिद्रबा पुलिस पर्सनल सिंगी इमुंग मनुंगदा अचंबा खुदोल पीदुना इकाई खुमनखे ngasi पुलिस कमेमोरेशन डे की पालन थौरम अदुगा मरी लेनना ब्लड डोनेशन कैंप अमसु पांथोखे रिम्स के ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट अमसुंग एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर मणिपुर थौबाल डिस्ट्रिक्ट ब्रांच खुसमनरगा पांथोकपा ब्लड डोनेशन कैंप अदुदा बीएसएफ अमसुंग पुलिस पर्सनल यांखैना ई दान तौखे कुमजाइंग लिसिंग अमगा चमापन यांखै मापन की अक्टोबर कुनमाथोइदा चाइना की लानमी सिंगना लद्दाखता इंडियन पुलिस सिंगदा नोंमैना कापसिलक्तुना अमदी ग्रेनेड लंगसिलक्तुना चथरखिबा अटैकता इंडियन की थौना फरबा पुलिस पर्सनल तराना थवाई कटकिबा थौदोक अदुबो निंगसिंगदुना चही खुदिंगी चथरकपा पुलिस कमेमोरेशन डे की थौरम ngasi कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना सुसिंदुना एसपी कक्चिंग की ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता पांथोखरै पुलिस कमेमोरेशन डे इंग्लिसिंग अनि कुनमरी गी ngasi की थौरम अदुदा मथौ पांथोकपदा लैखिद्रबा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदगे पुलिस पर्सनल तरेट की फोटो सिंगदा एसपी कक्चिंग टीएसपी क्रमजित नलुचिंगदुना पुलिस ऑफिसर सिंह पुलिस पर्सनल सिंह अमसुंग इमुंग मनुंगी मियोई सिंगना हाईलै कत्तुना इकाई खुमनबा उटपगा लोइनना लेबाग असिगी ओइना मथौ पांथोकपदा लैखिद्रबा पर्सनल सिंगी मफमदा जनरल सल्यूट पीदुना इकाई खुमनबा उटखे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैबा मथौ पांथोकपदा लैखिद्रबा पुलिस पर्सनल तरेट की इमुंग मनुंगदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कक्चिंग की माइकैदगी अचंबा खुदोल पोट अममम तमदुना इकाई खुमनबसु उटखे ngasi की थौरम मदुदा एडिशनल एसपी ऑपरेशन बिनोय चोंगथाम एडिशनल एसपी एलओए रोमेंड्रो एसडीपीओ कक्चिंग प्रेमजित एसडीपीओ सुगनु सुरेश एंटनी सीडीओ कक्चिंग यूनिट की ओसी अमदी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की लेरिबा पुलिस स्टेशन की ओसी सिंगसु सरुक याखे मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर ngakna thamnanabagi pandamda security force na manipur की तोंगान मफम थीब हुंबगी थबक मखाताना चथखे मणिपुर की हौजक ओइरिबा फिबम असि तंगदु लैताद्रबसु थोखनिंगदबा थौदोक्ति थोकप लैखिदे हौखिबा पुखरा असिदा चिंग अमदी तंपा की चिंगननिंगाई ओइबा मफम सिंगदा थीब हुंबगी थबक चथबदा खुदलाई नत्रगा लोना थिंखरबा लालहौलुक की मियोई सिंग फाबगी थौदोक लैखिदे नेशनल हाईवे 2 इम्फाल जिरी लंबीदा तंगाई फदना चंगदबा याद्रबा पोटलम सिंह पुरकपा गाड़ी चहुंगा यांखैनिथोई अकनब चक्सन थौरांगी मरक्ता टेक्ता कायदना इम्फाल तमना यौरखरै चिंगमदी तंपाकी तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदा चेक पॉइंट 110 हांगदोखी अदुबो पुलिस ना मियोई अमता फागतपा लैखिदे हाइना पुलिस मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा चरोल अमना खंगहलखलै मणिपुर फायर सर्विस डिपार्टमेंट सिंधुना ngasi हौना नुमित मंगानी चुपना चथगदबा बेसिक फायर एंड लाइफ सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंगसी जॉइंट सेक्रेटरी होम डॉक्टर मयंगबम विटोना चीफ गेस्ट ओइना हौदोखरै मणिपुर फायर सर्विस इम्फाल पांथोखिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम हौदोकपगी थौरम अदुदा डायरेक्टर मणिपुर फायर सर्विस एल नवचंद्रना प्रेसिडेंट अमदी सीनियर फाइनेंस ऑफिसर टी.ए. सैमसनना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक यादुना हौदोखे थौरम अदुदा तोंगान बा हॉस्पिटल अमसुंग कॉलेज स्कूल कयादगी मियोई कयाना सरुक याखी लोइनना डायरेक्टर मणिपुर फायर सर्विस के मीटिंग मखादा फायर प्रिवेंशन विंग के स्टाफ सिंगना फायर फाइटिंग अमसुंग रेस्क्यू इक्विपमेंट कया डेमोन्स्ट्रेशन तौदुना उत्पगी थौरम सो पांथोखी National Iodine Deficiency Disorder Control Program NIDDCP National Health Mission Manipur amadi Directorate of Health Services Manipur na sinduna Global Iodine Deficiency Disorder Prevention Day 2024 ngasi Hotel Imphal gi sangai hall da pangthokrai Thoramaduda Health and the Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan Singh Hongyo Warsang Special Secretary Imphal
Secretary Health and the Family Welfare Dr. O. Sanahanbi Devi, Director of Health Services, Government of Manipur, amadi Dr. M. Dinesh Singh, State Mission Director, State Health Society, National Health Mission Manipur na athoiba mithunglen thoram mapu amadi akhanaba mithunglen oina sarukya ke. Thoram aduda iodine deficiency na ohelakpa anaba singi matangda miyamda khanghananaba souvenir amasu phongdokhe. Health and the Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan Singh Chief Guest ki warol piraduna hai aikoi miyoibana iodine asi thoina thausadabana Piriba chaitheng asi asuki matik chawi masi watpana aikoi miyoibagi punsida layeng bafau ngamdaba anaba amana nahan bafauba ngamlibani maramasina iodized thum sizinabiyu mahakna makha taraduna hai miyoibagi chinjakta hakchang sokpa yaba potlam sing khangdoknanaba food safety official singna kupna yengsil haningi kaithel da fangliba thum asi prajana sizinabada akaiba yaubra yaudabra haibana chingba surprise drive na chingba pangthok haningi hauzik chakholakpagi matung inna chanaba potlam singda microplastic yaubagi pau lakli haidiba potlam sing asina aikoi miyoibagi hakchang manungda jangkhrabadi yamna tamthiba mawong amada hakchang sokningai oi asigumba kaya asisu food safety gi official singna thamoi sengna miyamgi damak thabak tawbiyu haina phongdokhe. Food safety officials yamna sincere mathautai dukan jing jida chatlaga thum yoliba dukan jing wholesale dulagi tholaiba kainos in check tawba retail jida thadoiba kainos in sale tawiba pot sing je whether is advertised nataga nakli pot la habis sema pasna khangmina mathautai because ultimately I khoi gi miyoi sing akoi gi praja sing ne effect ana food safety officials sing jida in appeal tawjining badi please pot yam pitna uba but sick impact se yam achobo impact ama society and population impact atopa human consumption human consume pot aines of ban pot kara drive 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 yom daiji food safety meeting jagaru drive lakadarom ne pau pot ama rate because that will all be done through the food safety officials in drive Jaga's the project check the doors Kalam the Yaw the Yaw. Thasigi Hoki Batang Tarama Pandagi Tarama Pangi Numidang Pungtar Lom Taba Matamda, Kaisam Tong Top Lerak Manik Maira Bigi, Hosik Secretary Oinato Puribi, Sanabam Tamfagi Mafam that no my Maru Piram Batawombo, Yanning the Bafong Doctona Nasi, Mafomasigi Maira Bai Sing now walk at me from Matatacre. Like I am a Gimera Bai Bigi Luchingbi, Amaoina Matoto Ribi, Mioi Amada Sigumba Akia Kang Pokpayaba, Tabak Jataram Bahai Basi, Maira Bai Bigi, my Kadigi, Nungaite Haina, walk at me from Aduda Sarubia Kibi, Kaisam Tong Top Lerak, Maning Maira Bai Bigi, Joint Secretary, Furai Romilana Fongdorake. Ngasigi wakat mi from aduda leibaki thabak thoram puriba icha singna micham da onsin bayaning de matungda miyam gi punsi bukan biu haina thaba play card kaya su sizinake. Akwai ki secretary thanaba motam haibe mai se majigi makut maktada da 19 ge dangtare taba matamda angang ani khagla ga makut maktada Nomai Maru ama piram bade sigi demta akoina ngai da masa makta hospitalize tawru operation tawru nomi kumni suba matamda masa ge ana ya awaba leiri ngai sida bitu jum tawba sida akoina ngai jana maira pai pia mai beloina sugum thabak sa mu khana misam parjada ki tawbi ga no haidana ngai da pen da boina wakal bang phamja ban Nung channel iba wangu tera khongki prajamiyam na chathok sasenda lambi thongki fibam khudong chadana leramba mafam singda MLA S Premchandra na PWD ge official single win na chatuna yengsin kre yengsin khongchat adu wangu tera khong fauduna lakliba leiram maril turel ki naketa leiriba miyam na thengnariba awaba amadi khudong chadaba kaya singdagi koknanaba leiram maril turel gi tongan ba mafam ahumda RCC slab Culvert Sananaba PWD ge official singda mafam sing adugi chap chaba thabaki mawong matau singsu measurement on kibagaloina kilometer manga muk sangba lambi amasu semnanaba thabak paikhatlagani haibagi thazaba miyamda MLAS Premchandra na piramke panbayai wangu terakhong wangu sabal gi miyamna matam sangna isingi awaba kaya thengnaramba adu kumbi uyung makhong mini verage dagi kilometer 10 hena sangba ising puraknaba MLA na
leiram maril turel hena pakthok chakthok kibadagi hana leiramdaba lambi amasu semlaba matungda lamdam adugi miyamgi chathok chasinda hena khudong chananaba thaurang sing ase kumbi SC gi MLA S Prem Chandrana paikhalakpada maikei asomgi miyamna harau nungaiba amadi apenba phongdoknarakle Sendal lambi oina tawduna income generate tawba yaba senfam ama oina fresh water pearl pothok marang kaina puthoknanabagi matangda numit nini chupna chathagadaba fresh water pearl farming in Manipur haiba hiramda training program among ase Imphal East district ki Khurai Sajor lekai da leiba Sri Gorogobind Girls College ta hokre college asigi Department of Geology amadi internal quality assurance cell IQA sina sinduna Haudogliba training asida tongan ba resource person kayana fresh water pearl farming matau karamna paikhat kadage masi paikhat pada kari changi matau karamna masigi production haugadage haibana chingba hiram kayada sugaina mahiroi singda sandokna takhe Society asida semitlon gi fibam fagat hanana ba hotnabada self help group SHG singna tawba yaba thodang haibasida Bank amadi lengaki mari leinaba loisang singa khusamnaduna semitlon gi thabak thoram sing fagat hanabagi matangda yaifa thousal VLF wangu terakhong gi tongan ba self help group singi oiba mifam ama apokpa sanglen terakhong mayai lekai community hall da ngasi pangthokre yaifa thousal VLF na sinduna federation asi linkhat kibagi ahanba foundation day kam first general body mifam galoina pangthokhiba thoram aduda wangu terakhong GP gi administrative committee gi chairman P Baleshwar na athoiba mithunglen yaifa thousal VLF ke president Arambam Basanti na thoram mapu Moirang CD block ke cluster coordinator Satyajit Prukrambam Manipur Rural Bank MRB Kumbi branch ke manager Haubizam Dayanandana guest of honor retired headmaster A Nimai amadi wangu terakhong GP ke ward ke member singna social invitees oina sarukya ke Special invitees oina sarukya ke Manipur government ke rural development and panchayati raj ke Manipur state rural livelihood mission MSRLM ge thausil thoram ge makhada yaifa thausil VLF wangu terakhong ge manungda leiba HG Tarataru ki thau puba sing yauna member sing su sarukya kiba aduda akhang ahi kayana bank ka afaba mari thamduna semit loan saukhat hanabagi matangda wangang duna khanake Indian Meteorological Department Imphal Center na chaliba tha asigi tangkul humdoida Manipur gi tongan ba mafamda akhak arau yauna nong kanna chugani haire Tamenglong Senapati Urkhul Kamjong None Thobal Tengnopal Chandel Churachandpur amasong Farzolda hariba numit asida akanba nong churaba yai hairi Israel na Lebanon sinba thungbada nauna missile tarani thoi kapsinduna attack chathakhiba amada Beirut ki kha thangba sarukta leiba miyoi tara taruk hatkre haina Lebanon ki health ministry na haikre attack adugi matangda United Nation na haikibada Israel gi lanmi ki bulldozer singna Lebanon ki kha thangbada leiba peacekeeping gi observation tower amaso thugairamduna United Nation ki interim force ta khwaidagi nauna chatharakhiba attack ama oire United Nation ki Human Rights Office ki maikaidagi Israel na Gaza gi awang ithang thangba sarukta Palestinian singi mathakta makhatana attack sing chatharakpa yari haike masigi mathakta United Nation na maru oina Zawalia White Hanun amadi White Lahiyada miyoi marfuga taret hatkiba amadi kaya amana thiba khangdana leiri haire panba yai madudi mamang chahi gi October 3 tagi hauna Israel na Gaza da chatharakhiba attack singda hauzik fawbada miyoi lising ni funi thoiga chatruk subna ahum hatkre masigaloina na miyoi lising marfutara mapan ga chatret marfutara manga henbana asok apan nangkhre hauzik sanabagi paw mu pizari Thasigit October 18 dagi hauraga kun fawba Khuman Lampak Man Stadium da pangthokhiba nifoga manga suba All Manipur Master Athletics Championship inglisingani kunmari da chahi humfutara gi mathakki nupi gi
मीटर चनी अमदी चामरी लमजलदा विनर अमदी रनर्स थाख्रबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के सुगनु एसी मनुंगदा लेबा वांगु लाइफमदगी अमोम इसई हनबी देवी मपुरोइबा अमोम इसिंग चावबा अमदी लेकाई अदुमक्तदगी अमोम मोमोन देवी मपुरोइबा अमोम थोपबु तरामना ओकपगी थौरम अमंगसी वांगु लाइफम LYA क्लब अमदी लेकाई अदुगी मसिंग यामलबा इमा मैरा पाइबी सिंगना पुकनिंग थौगतुना तरामना ओखरे विमेन एथलेट अनिबु मियामना वांगु तंफा लाइरेंबी लाइबुंगदगी वांगु लाइफमगे यामलबा इमा सिंगना लंबीदा परेंगदा लेप्तुना इमा अनिबु लई परेंग सीबीदुना अचंबा खुदोल पीदुना तरामना ओखे मखाताना ग्रीन ग्राउंड एकेडमी वांगु लाइफमगे स्कूल महाइरोय सिंगनासु थोगलक्तुना लंबीगी नाक्यता लेप्तुना इमा अनिबु तरामना ओकलबा मतुंगदा वांगु लाइफम कम्युनिटी हॉलदा LYDA क्लब मैरापाइबी अमदी तोंगान तोंगानबा मियोय सिंगना अचंबा खुदोल पोत सिंग पीखे थौरमदुदा वांगु ग्राम पंचायत के थौ पुरंबदगी मतम दोइख्रबा एल सरद एलाइस टोना अमदी लमदम अदुगी अहल कयासु सरुक याखे ऑल मणिपुर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन की मिजेंग मखादा खुराई साजोर लेकाईगी A3 फिटनेस सेंटर न सेंदुना ngarang इम्फाल ईस्ट की उत्तरायण हॉल खुराई साजोर लेकाईदा पांगथोखिबा अहानबा A3 क्लासिक बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेंस बॉडी बिल्डिंग दा मसल फैक्ट्री कक्सिंगी सानारोय मराडोना खेत्री मयुमना टाइटल लौखे रॉयल जिम निंगथोखोंगी सानारोय थोकचोम याइसनाना रनर्स अप की टाइटल लौखे मेंस स्पोर्ट्स फिजिक कांगलुप्ता वाइल्ड जिम हटिया की सानारोय के H रोहित अलीना टाइटल लौखे रॉयल जिम निंगोम थोंगे सानारोय L अमरजीतना रनर्स अप के टाइटल लौखे पोंडिचेरी न युम्बु ओइरगा चलिबा था असगी तरातरे तगे हौरगा कुन फावबा राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम दा पांगथोखिबा निफु सुबा क्योरुकी अमदी तराहुमदोय सुबा पोमसे सीनियर नेशनल टाइकुंडो चैंपियनशिप दा मणिपुर की ओइना गोल्ड अनि सिल्वर अमा अमदी ब्रोंज मेडल अमा लौख्रे चैंपियनशिप असिदा मणिपुर की ओइना पोमसी मसानदा चही कुंट्रा मखादा गोल्ड लौखे किलोग्राम 53 की मखादा क्योरुकी की दा हफीजा खातुन्ना गोल लौखे चही कुंट्रा की मखादा कांगलुप के सही कुंट्रा मखा के कांगलुप के पोमसी मसानदा सिल्वर अमदी चही निफु कांगलुप तना ब्रोंज मेडल लौखे पांगथोखिबा चैंपियनशिप दा मणिपुर की सानारोय लोकतोंगबम याइफबना बेस्ट फाइटर की टाइटल लौखे फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मीटिंग मखादा बिहार ने युम्बु ओइरगा पटना लाखलिबा दिसंबर अमदिगी हौरगा मंगा फावबा पांगथोकदौरिबा 39 सुबा जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप ता सरुक याननबा मणिपुर की टीम सेमननबा ट्रायल सिलेक्शन चलिबा था असगी 39 के अयुकी पुंग 3 मखाई ताबदगी खुमन लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फेंसिंग हॉल दा पांगथोकलगनी हाइरे ट्रायल सिलेक्शन बु सरुक यागदौरिबा फेंसर सिंगना था असगी कुलहुमदोई फावबगी मनुंगदा मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दा रिपोर्ट तौरनबा खंगहलखले हौजक लोइसलपदा मरोइबा पाव अमुक हना पिजरी मणिपुर यावना अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगदा पाइखतलगिबा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट सिंगी मातांगदा ngasi न्यू दिल्ली दा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन यावना नुमित निनि चुन चथरदबा रिव्यू मीटिंग पांगथोक हौख्रे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की मखादा साना खोटनबगा मरी लेनबा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट अचौबा अमा इम्फालदा पाइखतलगनी हाइना यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंटरी अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजुना थाजब पीख्रे अमदी ngasi लेबाकी मफम अतैदा पांगथोकनखिबगम मणिपुरदसु पुलिस कमेमोरेशन डे की थौरम तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन दा पांगथोकतुना थवाई कटख्रबा पुलिस पर्सनल सिंगदा इकाई खुमनब उठख्रे पुंजा सिफाबगी ओइनदी ISCOM न्यूज़ न पिजब मणिपुरी पाव मतंग सलु संजरे मीटिंग ताबिरिब ख्वाइपम नमकपो अमुक हना खुरमजरी।